Uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Mukarram Gurutta Dr. Andes Haji Nur Sinjida. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, arsalahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahu bil huda wa dinil haq wa nahnu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, ibu-ibu yang saya muliakan, peringatan Maulid yang kita lakukan pada malam hari ini deklenga kata Bapak Ibu sekalian untuk kita kembali memperbaharui ingatan dan iman kita, terutama dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Bapak Ibu sekalian elantiri pun Allah Ta'ala mancaji Nabi Yaka mancaji suro detonak kada pun Allah Ta'ala pada ku Muhammad de. Iya. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad podangi umatmu kumelo kinapuji pun Allah Ta'ala fattabi'uni sure makacuri ko. Iya. Dito na kada pun Allah Ta'ala sure papada ko de nakuram ya kacuri pa. Ye kolawatang itawe na tolawatang mato mosi dinikilo labat na tumacin la mato asan na makacuri mato. Yemi kolawatang ite na tolotang orang siya bukuran ni ya kecuri. Nasama ko nabita melo tapapada pa nuleka pa to silada. Ya kada ko tolaw matarawi pa don rakang napa don rakang rakam mamulangi nali pu iman lam yakunil ladzina kafaru rakam makadua nages halata ka hadis ugasia dia napa nya manoko mamungi munri imas sojo ne lampi bacana tu yolo. Masa gali suan di pemang. Apa nasing main kuruci dia kanja pa yakin rolai na kontara inate na siba kul huwallah.
Kalau pak masjid pura natalla anak muda maka de Masjid Nurul Fantar. Angga pura tane keraka matu sitikun mata kada. Pak Ustaz, maging go nak kada iya na masjid makan jalan yung matara aga kanjana. Nak kada cica suju pak don raka jaji. Kapakanya ki jeng kepe sampai aja sisa suju don raka jaji nak kada. Akhir rupa nak pikku carana. Dia pernah satu toko pang kasih pui mak buang kita jak bawa mani. Melasilah dia pui mak buang. Ia Nabi tak kusuju ipa pada tanah kotok baca Fatihah ak 10 latu Fatihah napatok Nabi tak kusuju. Iku makiro carana pui mama pasampaja pak nule maka tojo ngamamungi makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mati pui mayolo tu. Yang kata melok pada pali Nabi tah annani pulon na 5 tahun umurna mati bainena tapa melok mak baine maka je tapa tamelok mak baine pa nak kada mele pada Nabi tah masyaallah ye ko beneng me pada pali Nabi tah ye ko sempaja di namilo ye Nabi tah mak baine pa ye robo ne bunga na yasangi Hadijah. Yero Hadijah mati lakenna jadi janda. Talutong janda na Hadijah malakai si. Mati si lakenna. Pitutong janda Hadijah napa na pubeni Nabi ta. 45 tahun umur na ye pa akadua malakai. Ia mana nak beni Nabi ta mati meni Hadijah. Engkau sahabat lo sibah Nabi ta berjuang mati mi jilisu Nabi ta podangi bainena maka desa oda sabara kondi mati laketa maka desa oda alhamdulillah kanjak baini paha mati laketa nakada alhamdulillah magi nakada alhamdulillah napangir pe maka dia ku mati ti siba Nabi ta lo berjuang mati saya sana manasa surugat tajang iya sabara isa oda purepo anakna dina cek de pitu paja ni macarepa isa oda tabayangkan ni maga modele na makun repa ko paja ni macarepa na pitu anakna turun ni perintah na pungalatala makane Muhammad ko makita orang anak yating de gaga purepo pubeni nindo na pubeni na bita isa oda aga batongan isa oda pak makun re bolong aswado mabolong tano pa je hitam manis hitam jamuta yan na po ba Nabi ta sipay na di melo mak baine anna ni pulo na 5 taong umuro melo pa pada Nabi tanasang tapi yoro na sapay 15 tahun ke bawah anna pulo na 5 taong melo mak baine 15 tahun ke bawah maga ni kumakiro pa kung kamakuro modelit na ro pagaway pansung magi pansung inapa MPP. Itu di pagaway MPP ko napa pansung kung makiro modelit pansung inapa MPP. Aga batungan na MPP mati palang-palang. Nomor 2 pa. Dengan peringatan Maulid yang diadakan pada malam hari ini yang disponsori oleh PB Sinarmas serta Restu Musik kita jalin persatuan umat ia naropale asabarin na to bapak-bapak ibu saya ko to mamaulo tuliang kay bawal liso iya itu waktu ngolo pak ki boleh persis pak balu panting apa beso lo ngapanteng tak dua sesusiwan ni iya kung masih pungalatali wan ni nule pante sulolo ngapa uy tata saja maparing katawan pacara mek pa iya Yero isa na panteng pa soko mangin na soko yero palsa pa na soko na pa kita matotta pa rolo latu makoko nasabaya tu soko makanjala da Asia makanna pedi kamu pedi bampa pedi pappe pedi makanja saya makanna
Ta coba-coba gare malai soko pak si kamu ta taruh ke tengah na bate ko na lek ja oto na la birang ima pijae akibano toy na ya tabar iya ko na si kuning makanja mo to koy kamu makopai masih di ne kanja kadona tapi kwa dempar ni makoy ia latu tak dempa ia makada goodbye batongan na selamat berpisah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya, masihlah surang kal yadahi kata Rasulullah pada sila surangnya 25 pak iya 5 atau 5 abio dega ke sila muranyawa pada irisa jamangnya yerawasi tatta iwasi ye pacule tatta pacule iya ni semana zaman na pai dua dengan sila muranyawa ikutupura jamba kweli tanpa surat perintah maka yuru toloyawa 5 abio makopa iya dia pun ada api melo na karemo maka dia 5 tahu angka bantu ku capo mutarime tapana bolora wanya ta coba gare pak bayangkan ni coba na 5 tahu dia gaga asiden na dia silaturahimna dia siama makanna ibawe pasero icede na pana bolo pure na bolo maka dia pajar ka capo paterun gusung aga na melo gokangi na bolo mataru iyan na melo diciptakan dalam peringatan Maulid ini ya hadirin yang saya muliakan makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi melo ipalampiri umurna ipasiginaya dalekna fal yasil rahimahu perbaikilah silaturahim ya pakanjaka sesumpungange asidenge asia makange asi tulutulunge insyaallah napalampiru umurut tapung Allah Ta'ala na pasagede yang idaleta walaupun dalam Al-Quran ada ayat menyatakan faidha ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun narikopoli ni ajala purna patan tipung Allah Ta'ala dina nawat dingi pamaju diterwat di pemundur cete kopoli ni tapi kode pa na pole kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperpanjang umur sesuai sunnatullah. Salah satu diantaranya pada cengi silaturahime asi disedeng asia makange ada di sana. Iya. Bapak ibu sekalian saya muliakan. Engkau si ditahu pak masahaba imalakal mau. Ikumilo malanya awal ipang bulan ya Allah malapur makan kami wala kerjang. Kasih keno sih nak kerja. Yang kuna dapat waktu kumati pada toka kada iya sedangkan toleng pedang apalagi di berjalan waktu pak berjalan waktu asona kamisi pura mas padang asarate angke lepang makena ngela potawe keno sapo nak kada he panti jawang kang kada aga nak kada nadapi tu waktu ngumati ko baja kada pakanjaki ji angkasa na selojo terima sekarang he jam 11 hari Jumat 00 jam 11.00 asam mutu taroki engkau butuh jauh maka deh surat keputusan ini tidak boleh diganggu gugat dan tidak diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jadi mati nak kuat kan iya dikurang itu 15 menit tatik 10 sidi angka nak jemput ko baja bajanya nak pedangnya anak maka dia nak mesti kasih aku li suami katu mati ko tatik 10 sidi micawe anak kada mati ke PT kemaki itu pak nak kada nadi tamalasa tu nak kada he tanai je tulah saya pono mo amateng ni lisu kumele kesimpulan apa kore makore le salo idio ya mau bisa ni mapacing matangangi dio magi nang kata kaju mali pole yase angkare la macek ke pitu angkare la macek ke pitu pak lalu yolona pas lalona yolona mangangero rele nule kapa makade tulung icapo tong mali aje makade teng katore la kasih mali nalio rele pa na pere kutanang lo takaj makade lisono selamat na tu iya lisono bolana kesimpulan na pastan sa pusidi naleni waju barun na lipa barun na songko barun na naliu keros bangi mangulawatang tajang malakal mo jadi na metang kana na takapo udah cocok nih ye kola mama ataru kumbok malawe jenne mu baca yasin
Mawin ni 10 menit ni. Ye ko la badu ko minta ka matusi kana tanre pusiku. Ye ko mina lalangan na la ilaha illallah. Mengaji ni Pak. Kesimpulanna kurang 5 menit tate 10 sidi. Engkatong malah kalau ke babangi 7 pan babangun rajana. Assalamualaikum. Oh kani para lakuna. Matarume mak jama. Kada he. Selena pungalata la capuk dan aja jumate. Cengai maka de. Makai lama mak badu sika ni ambo. Tare pusina. Pati makanan ambo na. Sika ambo badu tare pusina. Maka dia malah kalamu he iero nangi ada leta tulungi pitue iero milodori pungala taala maka dia po tokanya la de kasi tambai umuruna kita si dia hari la capuk si tau bonus na tambah ku pungala taala pitu tapi mangolas sone jumat te sapusi di napa ku mate meka lalau tangka ke papatola milota capak no makabela milawala labe malah kalamu moto itu dah. Maka dia anak magi pala dia tamate pa nak kada ay bata limbo. Aril lemi pa aril lemi tu. Apalagi dari kepada terlupa. Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah satu sarana untuk memikat persatuan dan kesatuan ini adalah melalui aktivitas olahraga. Nabi kita menganjur kapai Pak guru anakmu, keluargamu, maga berenang, memanah, naik kuda, olahraga mana ya Pak? Di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana bisa jiwa sehat? Dengan melalui peringatan keagamaan seperti ini. Di samping kita membina jasmani, jangan kita lupa membina rohani. Persis nang ada kange pada malam hari ini oleh PB Sinar Mas, di samping olahraga membina jasmani, mereka juga membina rohani. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, engkau tu dong ngekelalanna agama ta Pak. Iro donge italla dosa purata. Nalamanang. Agi rodonge Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ikodega do tisapa ya bana taganu sumataru tamamana to di cenna lino di cenna akhirat. Besa ko manatar te jamaah haji agalo padangi makade yerobo nalengi departemen agama gatu-gatunge ke alonge nule tu de tu lema pala ibace ke Makkah tapak biribawan ni yaro yaman do ci di taganru sumatar mata wapa ki cocoto masa ingi wadito wuku pu makanja to mak dempo wadi mato Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Angkatongan na talo Makkah Pak mata wapa ni si baba inena asala pura macan na dapi pintun na Ka'bah Hajrul Aswad palawangan na pintun na Ka'bah tapanaka di mana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mata musuh bene ne munri kena mata apa si munri na baca si akatalu ni macan ne baca rodong maka dia tinala bene na iku makan mata wapa mo poko cicang na yamo rodong mo baca kita ko jagur lakapmu di macan ni si Pak nadapi Hajrul Aswad di lepe cek dia nak kalimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi jagur pelmun ke benar jer maka dia laken me ko mak ka baisa deta naiko ha tuli hasanah mani ba mukbi kabatulai ro pada law maka Pak dua benena bene munrin na yasa hasanah bene rolona yasa ngimina na bene rolona mak dia law Makkah wah asal tetap hasanah macaisi maka dia laken nama ko me mama iya idi menrini Makkah hasanah de pa di mata wapa si matu munri iku selobi ni macam ni si nadapi pintu na Ka'bah na kalimana Rabbana atina fid dunya imina
wa fil akhirati mina wa qina azabannar. Maka dia benirolo na cucu ni ayan tulasan abang mubi aga batungan ni rodong pak epon talenga asananga rilino anrangi asananga ri akhira umabela pole ri pacalana piranaka kegi monro ya sanga asananga pa inyamang ya garo komege aga kata na yasangi manyamang be nyama pa aji tallu bulana apa otona 2 tokona 5 bainina nyama pa Nabi Musa alaihissalam malengi patwa umatna maka umatku komelo ki manyamang melo ko masanang terpenuhi kebutuhanmu pegewi duimo ya kesimpulannya Nabi Musa yero nyamange akki warang parang ni monro Nabi Musa ya pak sehingga umatna maka sogi-sogiran termasuk ni watiro Firaun si bawa Qaruna asugiran na Qaruna latu makoko pae sila damo terapi asugiran na Qarun latu makoko di kumelo ki manyamo pa masanang epege duie nasabaye tu duie bicara ugina la paulle niye iwan ne pae nasaba nuleka pa mega pa balu ulawang mega paterimai ki bacana duie tapaganya ki memang itulin na pa cica mitulaw pa iya tapala memang niye ia na baca ia panatari metai rolo kolipa na tudangi lolo bangkung tapi ia wanne gratis tangkalingan dibaca na pak pangajakin tulina mak bismillah ni yolo bismillahirrahmanirrahim akan baca nama ke la paulle satongo-tongo mu iko di irilangi monori tane muriasa dui isanga wisak wajapio sapa kau sapa toko pada miri pancai dari Allah Ta'ala barakat doa la ilaha illallah kum payakum iko pak balu baca ye pak lau jamin insyaallah ko mega tala pangali mega balu tatarala angka tonga kama na mapa nagosok baca di dalam pangali iwak disaliwagi pak dia tanggung itu hanya dia tertuntuk di makadene ni ta ye kung katau mangoloyolomo pawatan na kadaya ucaca duye pimali to matappa iya pimali to matappa pak mau ustaz napa juto dia engka to kabi-kabi ka makade Pak Haji kamagir na kada manang ka ustaz kole ma pidato nalamo pale ampalo edaka iya to ko ustaz na beng ampalo mo tale na beto pura pinale sana dengar kata caci di pak iya kumangoloyolomi watange yemi kumun riawan ni watange na kadea o caca die pimalitosi atau matapa meloki mite butina ala ki bujasiratu sak bupa tataru kelima tauta uli lokatasa kelima biota tapi sedape makwe napata junui sapinge nalabirang itu uli lokai nampe ne bujasiratu esakbu magi mun riawe watana dia nalai pak kita coba-coba dia nalai tu ilabi Nabi Musa yakka Nabi sama caji suro agatosi paringsina na padangi umatna maka de umatku komelo ki manyama masanna tuo ajak gaga gagata manyama nyawata de gaga mo pikiriki de gaga mo nawanawai apa yang Nabi sa komandre pa aga na lapan ni dodong ya gopore mana loy minu limana suro kumakuna natongai limana dia tiga nawanawai dia sehingga umatna de gaga sogi kasih simana ya 570 tahun lebih matena Nabi Isa mupa Nabi tayakka Nabi tamanca isuro aga to si parisina Nabi tapa denak kada pada ku Nabi Musa ya nasaba nisang ibayana detona kada pada ku Nabi Isa nisang ya balana iya maka ba Nabi tae umatku kuna pitotora ku pung Allah Ta'ala manyama-nyama masana-sana pakalenomu patanremia sukuru kemolori pung Allah Ta'ala akitu monro sang nyama yo kuna pitotora ki pung Allah Ta'ala mapari-pari
dia na terpenuhi kebutuhan sabara muki akitu munro ya sang nyamang laisal ginang kasratil ardi walakin gina nafsi dan itu ya senyamang asugirang dari kumege warampara tania tapi sang nyamang kininawa sini nang kehadir ya itu tosoge mapake itu nasa nabita ya turupa tawe kumanya menyama ni pakalinonna na dia na maca syukuru dia na ringara ri Allah taala kala innal insana la yataga arra'u stagna engkau akan mendapati dia lebih melampaui batas yaitu abalana kadal fakura yakuna kufra besala datu nabawa ki akasesenge lokya kapirikange engka si dikalolo pak de pana kana baine ya yero umuruna 50 ni anda tahun ya nakapa natala na muda rambo aga batongan na rambo ramaja bantu oher ni gasan ala po kalolo Muhammad Mardausi yela Mardausi pa onrojana deni bicara jakasi makometi modele na si pengko ngajena magampung ulakana ulun na ba masula papa na kacucu ina podangnya ambo na makadepa melo na mabene kada wi cucu ni ni kana melo mukubaina na kada melo moka mabene anak dara pa kami na makanja ni kana to me pula kita makui jana iya le melo tulu ke kepala lingkungan dia nasa ding kepala miti pusat na kada jama-jama rajin na lingit tamato iya inasapa nasapa lalola pa capa na kampung irijasa dia na jambatange angkasi dia na dara yasa Siti Ramla binti Kutubi ye Siti Ramla pae kumampa mulai mu ba mata na so na ritanga kanja na sapa jana ina dia jace demo kanja mama samasa ilo na din kana gulung iplas tu 5 gata je pa yero pili na din kana tari gincu ti macala-cala kuliah yero ani na din kana ceko na ti papare je kubur ceko yele ba yero la ingat na din ka no operasi tu 5 caca-caca men loyase yele mana sang kita mata makai dupa mata makanja na sandiri nawa-nawa pas sengar capan maka dia tinalala kapaling katuji penadara makanja ke emin re latu tapi serana latu kaleleng maka dendi iya na surat tamata latu kang anak nakki ko tau kami na majair lino mamore de mumelo iya sa de mato kubene ko latu katia lina maka dia Siti Ramla maga jerojana pa na kada chidi na ba pada kondi ulun na bawa masula pa apa na kacucu maka dia Siti Ramla alhamdulillah coba nang katau si polo aju si polo tau na petotoro pungala tala o pulakai ia to utari malampu coba na kapa na darata na tuju nulita pamakada acabelo ko makare-kare de musita lanta golo ko ipabot ni pa we ni ro pure bot si puji laken na angkasi dewat na bawelo dio si pingkoping ko ngaji na tap pangalangalay pure dio nakasi sa laken na putami mula na patudang keranjange na panapa bajoju laken na panajaki ulun na masulapa na soro talumeter tanga pa laken apa maka dia laken na magi je mutanga lada kandi maka dia Siti Ramla eden syukurlah dak amaro kasat di marannu magi tako pulake muki nasabari tu idie utama ya suruga nasabari tu ya tatamoti di suruga maka dia laken na manang kana kada maka dia agama ta den dua mitusat na suruga dia nawat diganna tallu migami tau maraja sak barakan na namatan de syukurukan iya makokwe maraja sak baraku nasabak napeto toroku pungalla taala malake tau ja itu situ ide sukmatan de syukuru tari pungalla taala rigo angkata napeto tora mak baini to kasin ina sabari ta syukuru nasabari to ide usak barak tamana suruga lantarangi di tamatoni suruga lantarangi ya di besok padang anak muda maka de kupura ko mamolundi tandana engkai mamoli muruntu e kong katolat tu ke ko masulapa ulun na labawan ni maka sama mate maka de malas deh iyet kunci na dopa
Bapak ibu sekalian, yang keempat ini saya sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iro paro. Deo paturu ko Muhammad sangadina mancaji rahma sininna alam. Agawat dingi tampu ye ni lolonga tu rahmatan lil alamin na paturunge pungala taala ke nabita. Ni lolonga rahmat na pungala taala bayi lino elab-elab di akhirat. Nomor sidi tapakanjaki ni tapak kung kamelu jami nomor sidi. Innamal a'malu binniyat. Pakanjaki ni tanasabai itu amalai akene emundu na tarima pung Allah Taala. Ni aga wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin. Ikhlas karena Allah, karena agama. Ya aja gagi harap kapa kung kata jama dice baik ibadah kepada Allah maupun apa dicipta pada tarupa tahu degagi harap sangadina rahmat rida andrangiru na pung Allah Taala. Ye kung makanja ni tapa insyaallah akimu pirido na pasitani pung Allah Taala labi-labi ko ki akhirat. Ye kasi dia anak muda pak remaja masjid pung ye. Ma akibande na masjid mata na lami. Remaja pakareso ino panu lami macam ni watan na masjid sa malo pakarangan na masjid na duppe lamena. Na podangi katua na makade magi kebuangi pa ustaz lami. Na kada ba? Udukan ni nabuangi lami si kumpi lupo pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam tumbo nak kada engka alami Pak Ustaz si bawangi hidup pa karesota. Alhamdulillah. Naputamangi benena makadema engka remaja masjid la mama bawangi lami. Agan ya lingi makade benena asan ka tomalingi bembe wanit ba gimana ro bembe talingi. Aja ni di jampangi ni. Mito nila mapangajay, mito nila makato bimbe borang. Alek bandar la mama bimbe na pere. Kada mama mo katu bimbe yawana jwe tasaki lono mala ya. Piaray. Kumimana mo tu bimbe na maraja na balu mimbo mupake parungko sama sekolah. Ala ni. Liswi sidupe labat do. Yero labat do tanera remaja masjid. Remaja tembok-tembok. Iya. Kena boleh mama, kada boleh ka belana Pak Ustaz. Boleh kak bawang lami nale ngak bembe. Ya lah baru tak kajian ni mak pikir makan deh. Lami bembe. Ye kualengi manu lopo sepinar nale ngak. Dia sutik kang manu na dua pak makai lopo. Nak kokongi Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Agak tu baju mo nak kada engka manu bawangi guru teh. Macine-cine ka paman lewat temanu kada wae terima kasih na. Naputami. Ma engkalamin mal naling labat dia akan nyalingi akade benina asan kalamin na bala mama lami ban malingi dina pasu ni stang kompe mama bado engkalamin membawa ni sue murangi si badi mua matamu suna tarima lami pa mama terima kasih na deto mabebele jok kagiling makade Ustaz Sojo la mamma maleng lamin aleng sa bembe iya manulop poleng lamin alenga nak gampas sangir la me pak ke benrange toli mangolo ke bana ustaz melo pe malo milay manuna akimuro ni si sala pa akene si sala yun nang la mama ma bere mano diga kan harap ka pa diga na tanya pakka masina ba pungala taala bembe na runto. Itu sila ba dumaling ustaz si mano sapi na cepere lamin na lolong ini si salih pak akimun ni. Yang kedua untuk mendapatkan rahmatan lil alamin ye tapege wisujuta pekku bate pege sujud na 10 pitu rakana sampaja perlu sesusewan ni 10 pitu tak dua akadua ki sujud kita 30 mi apa sujud sesusewan ni na 10 pitu rakana air 10 pitu rakana pak kumele pege sujuta nomor sidi tatambaiwi sampaja sunnah ini nomor sidi pa don rakayo lona subuh rakatani qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha don rakami lona sampaja subuh masarolab bi apalani don rakange nayilino lololisa yang kedua kuma sampaja sunnah kipa ia nero tutu kiwi sampaja kekurangan na sampaja paraluta. Iya. Samping ke pasapa
maka dia pasangin nomor sidi tadi semua pasang hadis saja iya ro maka dia nomor sidi ye komelo ki mak jenne kusubui mereka apa dia padang kata jami pak ye komelo ki mak jenne kusubui ajak talansu mak jenne pak ibu ala ki yolo we tabi salengi limata mapaci pilimata pure bisai napa to malawe ne pamule si mak jenne bismillahirrahmanirrahim magi yero watu tanangi matin ropa dene jaming makereken ro mondo limata mak benni untuk mau kono marako mo non ritada iya yang kedua telu watu aja tulima sempaja pai kega nomor sidi ye kotalan di Andri we pak makanan sudah siap aja tak sempajang Andri ki yolo iya gakar wata boleh galungi mangaribi pas latu boleh kamate ke masige jadi na sampala masige boci-boci ke watero pak de loni yolo dia majene menri bola maka de ibu na atarun di manri pak kada yolo di meka yolo mas sempajang iya mas sempajang di pak nalupe me di benina tongko lobo yoro baki matangani mas sempajang nale ni pangupui saja nape makada waraitan nasa dakhuluna fi dinillahi afwaja angka cuki lolo edena lattu saja lette laki kulaus birabbin nas iya lette bacane kulaus birabbin nas kul a'udzu birabbin nas malikin nas mak duka cuki tina sempajato iya yang kedua hajato ta sempaja ku masih kekibuan air maka nabi ta tidak ada solat bagi mereka yang berhajat buang air besar maupun air kecil. Enggak tahu pak kejadian tadi cerita iro. Imam kama itawe nama saya ke Jambang. Melolo Jambak dia kagak imam. Melo monro imam mangolotoni watana. Kesimpulannya perni. Nah perni pak. Ia maka mite amin metui. Metui. Tadi tahu kali tapi kan maka mite nalin na to nama pojok langsung sujud ye waktu na sujud pacu ki jandera made mangite sujud maja dega komando angka nama mudonga makan ai pajewi sujud lanya pu imam macam ni tak sampai pak namun kalau speaker maka ada perhatian berita kehilangan telah tercecer pu imam sementara sujud tolong dicari oi macam ni teh lalu kalau nak wc mu bau lu nak ada Jambang yang ketiga aja tu tak sempaja ko cakar doki atin doki pak pasang hadis saja bapak ibu sekalian yang saya muliakan yang kedua EPG wi sempajat tesujuta EPG wi sempajat perluwe rigo angkana yak beri jamakan iya, tak beri jamakan ni pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempajan beri jamakna perlu nak ke masjid nak beri jamakan sempajan sunnah dan napali solo boleh. Iya, tak tambah sujud pak. Sisa mak beri jamak tahu akad 20 pitu mas sempajan lautungka ya semu pici canggih beri jamak ni akad 20 pitu mas sempajan lautungka. Kota kode paling ni dapat mas sempajan ke masjid silakan solat berjamaah di rumah. Ini bapak yang mancaji imam, ibu yang mancaji makmum. Iya. Tapi lo peringaran itu ya ibu tangkalinga ibu, tangkalinga ibu ha. Iku mak beri jamak isi bawa bapak tatoli-toli ngidonna. Lese salah kami ini di makada amin. Aga batongan amin terima kasih puang. Permak beri jamak nakal mana bapak tapi dia nalak dek donna. Bismillahirrahmanirrahim. Puang maco-acoa dikasih beneku madodotoni talingak dali halala pirik mak bene kape mengiya maloloy maka dia mun ribu amin tolong ibu bapak ibu sekalian nasabaga ang kedua keistimewaan na beri jamaah pak dene lolonga ko dito mak beri jamaah idue aga yero takap beri mamulan na imange nomor 2 bacana amin imange idue pak
Iya, kami beri jamaah runtu ya. Kaya setaka beri mamulang. Ko makanja ni tojo tapa si bai mata gili tu makade sawwa tadilu rahimakumullah. Palampuri jijita tu taparapakange napaturung paka masih na pung Allah Taala. Enakan ni limana pu imang Allahu Akbar. Ya katoni di imun di makmungi Allahu Akbar. Iya na setaka beri mamulapay. Ko nabaca mani Al-Fatih pu imang napatolari tama. Ilanya ni rotaka beri mamulangi mana tapi insyaallah apalan na beri jamaah ang kamu piruntuk ko na pilipong insyaallah. Agero pa at-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imam khairul lahu min alfi hajja wa umrah. Yaitu takabir mamulangi na lolongan ito matapa si bawa imange masolabi apalan na ito na yung makulikulingin law mala haji si bawa umrah. Ini masalah ya Pak ya. Takak beri mamulangi. Di kumikilo mak beri jama ipu 4 asiga kilo. Ajak tak siga-siga. Iku to masiga de panakamat te de panabang tong kami manake masigi tudang napa batawe masiga senero. Iku to masiga-siga besa kama pitena patolari. Masiga-siga senaya. Angkana bapak-bapak menontongi Pak Golok Liga Inggris. Ni tapak tatiapa noto tateli bangi pu ima tapamatek yung televisi na maka dito manopi masiga nak bang mero pima terlambat to pak menonton ti bale maka de beri na pa lo ni masige bani tawen kada obi eti matit to mana yolo sa kamu pite lari mak kamu ni te pak toli moro maka tita ye mana na lari pak memang ni takak beri pu ima lari ni iya tamo bana masige na pake wajun na heran kada majan aku waju kue dastar na palit beri na nalariang angkat to ibu-ibu pak mengaribi pura ni kamat tu 50 bunga-bunga mopi gora ni bapak kada ubi pajai ni mak lo ni masih nak kada loyo ni kamu popo ku talu dia bolo bunga kamboja si ba bunga terkini bunga batik irna bolo pura na bolo na kokko ni sarisapat na nalari lo masigi pasta mo masigi na baci pimang inna atoina tapa mati makada iya to mana pu ima to li baca ponco tu ban nata di mana kana malampi-lampi pangupuna mataru masri sapa pak takak bere kamu pangupuna dapi cek de iya takak bere pu ima rokok mak dio to ni rokok ide pana toko pu ima moto kakang lu nak hai deje pelewat jenne masih siga ko makiru pak siga yang kedua bacana aming imange maka de nabita nigi maka sama malaikat makaming ya dampangi dosana na ya malaikat makaming maka samangi makamin na imange iya inilah dua hikmah beri jama pak ilolong ki beri jamaah de ne lolong ki sampaja lotungka inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ko makanja sujud ta makanja sampajata insyaallah sampajangan na laweki pole pasa gau masalah gau munkar. Tarai ka papangkas di kalolo. Yero kalolo di pana kana baine. Na poji ganggu makun rai. Iya na poji na ganggu ko tawon kalakain na. Kalolo jai ya. Ini kami na ganggu baine na po ima. Kabatulah pu ima malololo benena nadapi ki pasana runtu bena pu natika karanjena maka de benena pu ima ada apa ini maka dia lapu kalolo indi ada sesuatu yang ingin sampaikan dan sudah lama terpendam dalam hatiku andai kata saya tidak menyampaikan mungkin menjadi penyakit di mana dokter tidak bisa mengobati maka de benena pu ima kalau demikian sampaikan Roger, wah Pak Roger benar puima. Sampaikan Roger, maka dia lapuk kalau demikian saya diterima ganti. Maka dia benar puima lanjut muka sonor. Maka dia lapuk kalau ndi sejak saya menemukan engkau wajahmu selalu terbayang di hatiku. Oh, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Andai kata saya tidak ketemu engkau dalam satu hari, perasaanku sudah seminggu.
Seminggu tidak kutemukan kau, perasaanku sudah sebulan. Andai kata 1 bulan tidak kutemukan engkau, mungkin saya sudah pingsan. Maka dia bini nak iman susah mau kutu deh. Kenapa mau susah, kan saya punya suami ada. Begini saja dia. Asra bawa nolakem. Apa kutilakem mumunrong dia gaga peningkatamu. Iko boleh mak barasan je lakem di kaminatan dari masa bupa sedekana dia mulai melengi badak pambo kaminatan rebada api pun nomor 10 ruana 7. Iya dia mulai melengi cung Elizabeth. Tapi koyak mau pulakai melo ko masalo salo sedia. Me ko motor siap. Me ko mangoto sudah diparkir. Mamule goyak benena pu ima. Li sumak dempor yang balancana. Maka dia pu ima. Magi tu ni nak kada magi to masyarakat bawan nah. Maka dia pu ima. Aga jelas tu. Nak kada upai terus terang. Ikuti di wonro dia apa ningkat aku. Maconi yak malolomu pa. Iya, ko boleh ki ma barasan ji sega ni sega ta poleng. Angka maku kalau lo melo pubai ne kai kota pure muka segi di tilau sekoto na waja. Maka dia pu ima magampang itu ndi. Lobano mo pedang itu kalau le suruh milo si bayak mak berejama 30 musuh mak berejama si bawaya ajak gaga nakala langsung nga opuraiko di pengadilan agama lepaida ko iya langsung pakawi. Ono pedangi ma pare-pare lo pasai sapa magi nak he milo mula ke ku puraika loko garik masam paja subuh 30 subuh berejama maka lapo kalolo beris ni iko para lumak do jaka na mesamo makdo milatu tati anang napis tengah napa mapa mulawan ni juma ang kami meniki wana ganrangi maliking tami puima nakabi pukate maka dai pukate engka tu kalolo ke wana ganrangi mita kada mita magina kada yeromelo pu bene kur maka dai pukate aga patuju puima menunggu komando apa pergi patate ganrangi kalau situ ya kate melo ambis maka dia puima tanam ko pukate melo lepas sempajang ye kona batu ni sempaja tu makanja sujud na makanja sempajana molo juli bene ko dito na me mal itu nasabaaga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar bangi pukate koreba mas sempaja sunna kamai iloyo ni puima makanja taton na solini bismillahirrahmanirrahim uneka ngi masam paja sube imanga donakan karena Allah Allahu Akbar angka don lapo kalau corok-corok sadene pukate makanya to solina pak bismillahirrahmanirrahim uneka ngi mak bir jamaah 30 subuh na sabak meka pu bene benena pu imang Allahu Akbar berjalan terus jangan kenal pak ganna 20 subuh mangaribing ke lolo maka de pukate pu imang nanti mas sempajang mengarimi nak kena nabat tu ni sempajang nak berjamaah ke matar gannya 25 subuh alhamdulillah mancaji ni pengurus remaja masjid gannya 30 subuh pure mas sempajang subuh giling pio maja maka dende 30 subuh mak berjamaah dia nang kamu tetangi berjamaahmu lono tolo pengadilan agama kata terwai matu lo purei beneku lepa ide lo pakawiko tapa mopa ke lo na puima na terima kade puima de na melo ganggu beneta lo wisse sangi sampaja na sabari idi melo mana mala kita mato lino latu akhira melo moka ma bene tasapara na pada padaku remaja masjid giling puki ma ka iten pukate maga ni musaddi lo julu ini beneku na de na mitari na sabak na batu sampaja maga para cobaan na mutate patete ganran ayan persyaratan na pa ilulungan gi rahman na pung Allah Ta'ala nomor si ditapakan jaki neta nomor 2 tapi gewi sujuta dengan jalan itambai sampaja perlu na sabak sampaja sunnah nomor 2 sampaja perlu ya beri jamakan nasabaga 2 telur rahma hikmah na tampu beri jamae terutama sampaja subuh ya kumelo ki pa biasa deta ma beri jamaah pa tapa mulai subuh apa nigi lulus sampaja beri jamaah subuh na yero sesae magampamana ni pak gampamanan demikianlah bapak-bapak ibu sekalian
Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita semua. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih banyak. Segala kekurangan dan keilapan dengan kedua belah tangan saya terbuka memohon maaf yang setinggi-tingginya. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.